Welcome to another episode of Sisazokhuluma. Kusesewuye futhi umduduzo wakashabangu. Ngithi nje angibingelele kuwo wonke umuntu, but ithi ngikubingelele ngalamazwi. Ngikubingelele nje ngokuthi lokho kuhle kwenzayo. Qhubeka futhi ukwenze, ungakiyeki. Ngoba uma ngabe ukuyeka, then uzokwenza kuphi? Shothi uzokwenza okubi manje. Kanti yonke into inomvuzo wayo, so lokho kuhle kwenzayo ngithi ngikubingelele nje ngithi lokho kuhle kwenzayo ngelinye ilanga futhi kuyoba nomvuzo omuhle. Qhubeka ngaleyo ndlela. Angihambi ke ngedwa, ngibonge nje ukuthi uchoose le channel, ukuthi ubukele. Ngaso sonke isikhathi ngiyangithanda nje ukuthi siphathe izinto ezakhayo, siphathe ingxoxo ezisana phambili, kungabi nje ingxoxo kuphela. Lena isisazokhuluma one on one. Ireason yalokho ukuthi ngizolanda nje abantu nje njengoba ubona nje ngiqalile, sazolanda futhi abantu abaningi abenza izinto izinto extraordinary. Hayi ukuthi izinto omunye umuntu angeke akhona ukuzenza, noma umuntu angakhona ukuzenza, but ngithi mina extraordinary ngereason eyi1 yokuthi uzothola ukuthi umuntu athi hayi mina ngeke ngilunga ukuba ubusinessman, hayi ngamane nje ngiyifunela umsebenzi ngisebenze. Uzothola omunye futhi ethi ngeke ngilunga ukuba umfundisi, hayi ngeke ngikhone. Hayi futhi ukuyoma nje mhlambe endleleni nje abantu bephithizela ngimemeza ngishumayela athi umuntu ngeke. So mabe kunabantu abenza izinto ezifana nalezo, thina sithi ngeke sikhona ukuzenza, kodwa bona bebezenza. So lezo zinto lezo extraordinary. Kanti futhi kuningi esingakufunda kubona ukuthi bona benza kanjani, yini lento ebaphushayo ukuthi lezi zinto lezi thina singakhona ukuzenza bona baqhubeka bayazenza. So kuhle lokho ukuthi sibalande babekhona, sikhulisane. I believe mina iAfrican nezitori ezinhle, uma ngabe singeke sizikhulume thina lezi zitori ezimnandi esinazo eAfrica, bazofika abanye abantu bazikhulume sebezikhuluma mhlambe futhi ngendlela errong, sesithi kwangesilona iqiniso leli, kanti futhi zimnandi mayekhulunywa abanikazi bazo ke. Ngithi angibonge, ungakhohlwa ukusubscribe kuleyo channel leyo, uphinde futhi utshele nabanye, ucomment ama-comment ngakuhle ukuthi sizwe ama-views eni futhi ukuthi kanjani, ulike, wenze konke. Ngithi nje welcome. Namhlanje ke ishow ispecial. Special impela nje, angihambi ngedwa, but umuntu engihamba naye uzokasixoxele ngohambo lwakhe. Abantu abaningi bayamazi, Soweto futhi nje I believe impela bayamazi kakhulu. Futhi angiphatha abahamba ngama-train, yabo nje futhi ama-train na Lady to Joburg nangale Valley. Hayi ngiyakholwa futhi ukuthi nasePitori abantu abaningi bayamazi kakhulu. Uye enginaye namhlanje uzokasixoxele iningi lethu simazi ngokuthi uBaba Khanyile. But ke uzozintroduce nje, akasitshele ke sizwe nje mhlawumbe siqale from phansi size sifike la esekhona njengamanje. Sibonge Baba Khanyile ukuthi ube khona, siyakwamkela kwisisazokhuluma one on one. Siyabonga nje ukuthi ube nesikhathi, ube khona ukuzoshare nathi futhi uzokushare khona ukuzomsisa. Yebo, ngibonga kakhulu futhi umseshabangu. Yebo. Ngethuba nje leli lokuthi nami ngizokhuluma la. Usazokhuluma. Yebo, siyabonga. Ngibingelele wonke umuntu olalele nozolalela. Yebo. Egameni elihle lenkosi uJesu. Yes. Ngizobingelela kanjalo ngoba into engijwayele ukuyenza ukuthi ngibingelele kanjalo, angikwazi ukubingelela ngendlela. Yes. Hayi uyazizwela ke. Ngakaye ekudeni sekucacile ukuthi umuntu enginaye umfundisi. Kanti kakhulu futhi umvangeli. Hayi sibonge kakhulu. Alikho elinye igama ilolelo kuphela elika Jesu esiliphakamisayo. Mhlawumbe uma ngabe free ke siqale nje sithi uBaba Khanyile ubani amagama akhe. Mina ngakhula kuthiwa ngingabiza amagama omuntu omdala. Ngcono uzishola wena ukuthi cha mina ngubani, mhlambe nje ubani, uzalwa kuphi, thina sikwazi la eJozi,
but nje ukuthi uzalwa kuphi kanjani nakho konke lokho. Yebo. Hayi mina ke nguDumisani Khanyile. Yebo. Ya ngizalwa la ngazalela khona impela Harrismith. Sasuka eHarrismith singabantwana saya eLadysmith. Harrismith besebenza uma abazali bami bebesebenza la emabhunwini nje emaplazini amaphunu. Samuva ke saya eLadysmith ngenxa ukuthi abazali bafuna ukuthi siyofunda isikolo khona. Yebo. Ya samuvele eLadysmith abanye bayazi enkuthu besakhe enkuthu phansi kwentaba enkuthu. Ya sahlala khona ngithe masizongena isikolo samuva saya eBackville eMangwaneni. Ya eBackville eMangwaneni. Ya la sesikhona manje kuseBackville manje. Ya wangena isikole khona lapha eBackville. Ngena isikolo ke eBackville ngifike vele senyofunda thina besingabi khama grade o4. Fike senyofunda form 2 eJanbezwe secondary school. La ngifunde khona ke ngagcina kwa form 3. Hawo. Ya Sisekhona namanje futhi uJanbezwe. Sisekhona but bese high school ke. Ya. Ngaleso sikhathi ke kusafunda thina besibhadala. No school fees nabo building fund yonke lento beku kanjalo usabhadala nama literature esikolweni yonke into. Into bebhadala so. Hayi. Kwaba kanjalo umuntu wagcina ka form 3. Hayi. Abantu bakhona ngale eBackville bayezwa ke manje ukuthi hawu uphuma esikoleni sethu, product esikole sethu. Hayi siyabonga. Ukukhula kwakho nje mhlawumbe ukhula kanjani impilo beyinjani nje? Yazi phela iningi lomuntu omnyama, sikhule kanzima. Sikhule kanzima kodwa ke ngathini uma kuxoxwa nangenkomo ke manguni akhula amanguni kettle lakhula endaweni nendawo engenatshani ayasurvive. Nami ngikhule kanjalo ngasurvive. Ngiyayithanda ubuye esikolweni. Mawubuye esikolweni ubuye udle isicukwane. Amakhewu thela ushukela. Ubeke lapha kubile. Yebo. Sidla nesijingi. Yabona nje. Jabani ma 2000 alahleka wokugcina. Vela alahleka. Kuthi nje abazali mawami ke bekumuntu wasindiswa it was ngabo 70. Siza nje vele thina lapha eBackville yena sesindisiwe sewumzalwane. Singabantwana nje bakhulele phansi komthandazo. Sikhulisa abazali abathandaza noma baba bengakasindiswa ngesikhathi kodwa umama besesindisiwe ngaleso sikhathi. Ngoba thina sinabo baba sometimes sayiluze focus. Omama yibo abavama ukusindiswa kuqala. So kuyinhlanhla nje kusindiswa ubaba kuqala. Hayi uqinisile. Kaningi vele omama even nasenkonzweni. Cele bona. Sangakhula nje ngaphansi kwalabo bazali kwalawo bazali ubaba umuntu okhona nongabe abangabikho ngoba esebenza kodwa ngikhuliswa umama. Iyalo ngithola kumama. Discipline ngithola kumama. Ngakhula ngaba yilo muntu enguyena. Umuntu odlala irole kakhulu empilweni yami uyena. Umama. Ngakulala ungathandazanga. Ufundisa no Sunday school futhi lapha enkonzweni. Mawuthi hayi nyakhula noma ugoli uzoshona Sunday school. Ukuya ku Sunday school kusiza kakhulu kwangisiza kakhulu. Ukhuliswa umzalo okholwayo Sunday school ufundiswa izwi kaNkulunkulu omncane. Yebo. Iyangena lento. That's why uthola ukuthi izingane eziqala zincane zikhule lokho kuyazakha. Yebo, qinisile. iBhayibheli ikhulisa umntwana ngendlela angeke ayishiye lapho esekhulile. Okuzoba eyakhe angayishiyi lapho esekhulile. So nami ngaphula ngaphansi kwaleyo situation enjalo kabazali. Besiyala. Belisebenzisa futhi noswazi. Belisebenzisa noswazi. Lithi iBhayibheli phela uswazi. Ungayeki uswazi, oyeka uswazi yazonda indodana yakhe. So ngizabukela ngithi ngikhule kanjani, ngikhuliswa kanjani. Ngangibasola kakhulu abazali bami ngifaka uswazi kodwa
Thela sengivula khona amehlo sengisindiswa nami ngabona nami zami ingane ngayikhulisa kanjalo yebo ngakhula ke ngaze ekukhuleni ke noma bese ngikhulele ekhaya elinabazangi ngisheshanga ngasindiswa sindiswe nami sengisebenza nje ya ngasindiswa ngaleso sikhathi hayi ngiyayithanda futhi ngoba uyayifaka naleyo swazi phela thina sazi ukuthi akahlahle futhi angingathi sazi ukuthi kulesikhathi samanje ukuthi sekunalento yokuthi ngana ithintwa yebo ayishaya wanhlobo angazi ukuthi njengoba sekukanjena nje mhlambe ingalokho yini kodwa ke siyabonga ukuthi siyithole i-background ukuthi uqhamuka kuphi nensindiso uyithola kanjani mhlambe ke singene ekuthenini abavangeli ukhula bakhona ngasekhaya ngaleso sikhathi noma just bekuyisonto nje ngathi ngikhule mina ukusindiswa kamama ngo1970 cishe benginabo 6 years ngaso sikhathi bebe lokubeza nje ekhaya khona umfundisi bebethu ugobile eshumela kakhulu lo mzalwane loyo amabandla abaningi washiya ibandla enkuthu washiya ibandla eDriefontein washiya ibandla eRookdale eBergville la esifike sakhonza khona wahamba wayehlala ezakheni washiya ibandla ezakheni futhi wasuka lo mzalwane mashona eMandeni la fika wazi washona khona so kwakuumuntu ohlala eza ekhona yena umuntu besilalela kuye noma beshumayela yebo obama bebethatha kipika benza ama open air behamba naye noma engasekho ke bekwenza lokho abavangeli bebakhona bekuba yibona umfundisi ugobeli sometimes ke alethe nabayo befundisi bezoshumayela yeah so ukuvangeleka kwaqala nje lapho noma ke sengihamba ke sengisebenza kuyahlala lento ngoba phela into oyifundiswe ekhaya khona lo isilunga lesi ba charity begins at home correct mfowethu right impela iyasiza leyo nto no matter ingane yakho ingane iqala ekhaya lento imfundiso yasekhaya uphuma nayo uyohlala nayo hlale nabantu nala uhamba khona ihlale ikhona kwangisiza ke lokho kakhulu ibona kwangenza ukuthi noma sekushunyayelwa ngilamkele ivangeli ya ngoba ngisindiswe sengila igoli yebo ya ngithe impela sekulande ngoba angifuni ukuthi ulwazi onalo nehistory yakho sithi sizwe ngozwa bethi hayi sizwe nje kuthiwa wakhulela kuphi kanje kanti imnandi mabe siyithola kuwena direct ake sikhulume mhlambe kuwena kwaba ubizo ukuthi angishumayele manje mangabe kwaba ubizo mhlambe kanjani abantu abaningi mabengena ekushumayeleni bathi ubizo mhlambe ke singene lapho ukuthi nakwena kwaba ubizo noma kwaba ukuthi lento ngiyayithanda le ekusindisweni kwami abazalwane uma besihlanganyela nabo sihlanganyele kakhulu nabazalwane bapromote kakhulu ukuthi ungathuli evangeli la uhamba khona nokuthi ungakhomba abanye uthi lo ubiziwe sibiziwe sonke le ndaba yokusindiswa kaJesu siyamkela ngendlela eyodwa yebo and akekho umuntu othi mayamkela le ndaba kaKristu Jesu uNkulunkulu angamnikeza ilutho qiniso lelo wonke umuntu khona uNkulunkulu lokho akunikeze kona lo uNkulunkulu akunikeze kona kunosizo masibuyele eBhayibheli lithi lokhu omunye eyihlo ngeke ihlo lithi mina lo ngoba ngiyihlo angisiyona ingxenye yomzimba ihlo liyingxenye yomzimba umlomo uyingxenye yomzimba yes ngokuhlukahlukana kokusebenza kwezipho kwama
kwama parts omzimba. Yebo. Nomunye ubalekile ngoba asikho isitho emzimbeni esingabalekanga. Yangena kanjalo levangeli. Nami uma ngingena esitimeleni ngizwa abazalwane ngiqala kwami ukushumayela esitimeleni ngiqale nini khona baba behamba nge-33 angazi lo baba lo sengasikhohla nesibongo sakhe hamba nge-33 it was 1990 or 1989 90 kuleyo mnyaka leyo uqala ukushumayela yeah yakudala ngangisaba nokukhuluma kodwa manje lo baba engibona ngifike ngime ngasemnyango lapha makuculwa ngicule ngangesethi angifakaze angaqala nami ngafakaza hayi khona ngezwa ngoba uyabona uma uqala ukukhuluma ngoNkulunkulu ngathini ukudla ngeke uyizwe taste ungakakufaka emlonyeni ukuhlafune ulimi olusemulanga phakathi kuwe liyakwazi ukutaste ukuthi yebo uzunambithe yebo nami ngaqala ngafakaza nganambitha ngeza ubumnandi bokukhuluma ngoKristu Jesu phakathi kwabantu kwavuka lento ekhona ngaphakathi ngobonisa ngoma masigiya nezinye izangoma umoya lithi iBhayibheli uMaria wathi ngena ethempelini ingena noElizabeth oyekhulela uJohane yebo uMaria ekhulela uJesu wanyakaza umntwana uyanyakaza ke lo mntwana kuya nokuthi nomoya owodwa yini yebo manje ke wanyakaza lo mntwana ngaqala nami ngathi bangena ekhotshini mangithula ngeze ukuthi no akufanele ngithule ngaqala ngakhuluma khona lento ngaqala nami ngakhuluma uma uyabona ke lithi iBhayibheli ngisengumntwana yebo ngadla ubisi la sengikhulile ngadla ukudla okuqinile ngoba umzimba usuyakwazi yabona umntwana udla ukuthambile kanjalo awuzake so ngaqala manje nami umoya kaNkulunkulu ngaphakathi kimi yebo waqala manje wakhuluma kimi ngoba sengikhulile ngayizwa le ndaba yaqala yahlala kimi ukuthi kwavela manje nokuthi uma sishumayela senzani khona abantu abaxakekile abangazi ukuthi bazosizakala kanjani njengoba mina ngasizakala yes lokho ke kwangenza ukuthi ngiqhubeke ngayizwa umoya ingcwele uJesu ukhuluma ngawo umoya ingcwele yebo mayizonyuka ezulwini uthi ngeke nginishiye ninodwa yebo babebona isikhali ukuthi uJesu mayehamba khona lo isikhali sisala uthi uJesu ningakhathazeki umoya kungifanele ukuthi ngihambe kuze umoya ingcwele ezazohlala nani yebo njalo ngase kushuthi ke manje waqala umoya ingcwele wasebenza kimi ngaqala manje kwavela nezizathu zokuthi why ngishumayela ivangeli abantu baNkulunkulu babhubha ngenxa yoselulwazi kwamukela uJesu ushumayela kunikeza abantu ulwazi oluphilisayo injalo ulwazi olusizayo and ulwazi olu very very important empilweni yomuntu yebo ya uzongithrima ke mfowethu ngoba ngiyazi phela ngiphethe umfundi umshumayeli futhi yazi umshumayeli maye ngathi yaqala hayi waya ufuna 3 hours yebo njalo ngiyazi ilokho mhlambe ngibuze ukuthi why wakhetha ukuvangela why ungazange mhlambe kufani nabanye nje abafundisi udazini ngizovela ngivula isonto la umfundisi la ekhaya maqhamuka abanye abavangeli nabo bazophuma bavangele babuyise futhi landa ibandla la ekhaya kodwa wena wakhetha ukuphuma mina ngikwazi always ngaphandle uyayimemeza le ndaba ngaphandle yebo ngathi uNkulunkulu wangipha leso siphiwo sokuthi ngiphume ngikhulume ngaphandle umemezele uthi uJesu ezwini lakhe hambani nenzizo zonke abafundi bami kholwani imbhabhathise bese nibafundisa
siyashumayela ngoba uJesu ufuna abafundi bakhe sibalande beze kuye mase befikile endlini bese senza ihandover kumnikazi wendaba khona ingce kuphela awugcotshwanga wedwa manje ke iyona ke into yenza ukuthi ngingabi nendawo yami ngoba ngigcotshiwe ngwedwa sigcetshiwe sonke so kufanele manje ngenze ihandover kumzalwane ophiwe izwi lokufundisa afundiseke manje nami ngiyahlala phansi ngifundiswe ngizama ukuveza le ndaba ukuthi singabashumayeli bevangeli usathane uye wangenelela uthola ukuthi sesishumayela inzuzo kanti izwi kaNkulunkulu alisilona lenzuzo uJesu azange azuze lutho uJesu ayelala entabeni eshumayela wazi wathi uJesu ekhuluma nomunye wabaFarisi wathi impungushe zinemgodi athi wathela mfazi ngizokulandela mina noma ngabe uyaphi uyakho Jesu impungushe zinemgodi indodana kaNkulunkulu ayinandawo lapho ingacamelisa khona babethi mabethi bambheka avela adle nezoni uya lapha kwaZakewu mayethi lapha kwaZakewu bathi awumbheka ungenisa kwasoni enjalo manje ngizama ukuthi ke kungani ngingazange mhlambe ngibe nebandla mhlambe ngishumayele nami bese ngakha ibandla kodwa ibandla liyakheka nami indlela le engafundiseka ngayo lengazi ngakhona yebo ukuthi siyabashumayeza bezenkosini babe abafundi bese athi uJesu nibafundisa ukugcina konke bese nami ke ngoba anginako konke mase yalaphana kuEfesu 4 uthi abanye banikezwe ukuthi babe ngabafundisi abanye abelusi abanye abapostoli abanye abaprofeti ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu futhi ke leyo nto yangibamba kanjalo nami ukuthi ngishumayele abantwana bakaNkulunkulu abaphendukayo bezenkosini bese beyafundiswa ingapheleli lapha indaba bese kuyahanjwa endleleni ngoba uhamba sindiswa nje bese siyashona kunjalo sibe silokhu sisaphila usho ukuthi nje umthwalo mawuthi uyabona kukhona umuntu onomthwalo unomthwalo okushumayela izwi lenkosi angenze example uNkulunkulu ekubizile le ndoda khona kulo uJohn wambiza uNkulunkulu athamba eTarashish wathi wahlala wathi wayemthumeni Ninive kumele ayininiva yena eTarashish wayeTarashish uthe seTarashish kwazamazamile lento kwavuka umoya bamthatha bamphonsa emanzini bamthatha inhlanzi yamusa le Ubizo into ngeke uzibalekele mangabe nje uNkulunkulu ekubizile uyoshona khona whether iba ngaphakathi lento usho njalo uJeremiah noma ngase ngikhohle ivesi lapha esho khona ukuthi umlilo kaJehova usemathanjeni kimi yes usho kanjalo uvalelwe khona so manje uthi maqalekise usuke ngazalwa ngalo ngoba uNkulunkulu mayekuthumile ukuthumile omunye umuntu ngeke ayizwe into engaphakathi kuyiziwa wena njalo ngoba njengawa nawe mfethu ukhona kulolu hlelo lolu ihamba lapha indaba ngiyayithola yazi mawusho kanjalo khona enye video kulama video la njalo ukuthi atholakale la ko social media ko WhatsApp ikhona nje lo mjida lo uyambona manje ukuthi uyihobo ngendlela ngakhona mhlambe ngabonya wobhorini ngoba phela sekukhona lezi zinto namhlanje ngendlela ayiyona manje ungathi serank ngendlela athandaza ngakhona uyathandaza lo muntu kodwa mawuthi ambheka kuyo le video yabona lo muntu lona nje usayiphilela estradini so ngathi mangibheka ngathi mina lo muntu kushuthi lento ibiveli lokho ikuye manje yavuka ke manje ukuthi phela mina ngilanga phakathi ilo mlilo ushoyo ola emathanjini ukuthi ngeke uzobalekela ngithi ngiyibuze le ndaba ngoba ngiyazi futhi ukuthi ubunzima ekuvangelini buningi mina ngasho nje ngithi futhi esontweni mhlambe kuze kungcono umuntu osesontweni ungconywana
ngoba nakhona ngumsebenzi wakhona kodwa ungconywana ngoba kuza abantu sebevele sebene discipline ekuvangeleni uya ebantwini noma ngabe ipaphu thola zonke inhlobo mhlambe ke sibheke nje ubunzima osukwahlangabezana nabo ukuthukwa nje kanjalo wathi futhi uma usuhlangane nakho akazeni kwafika ukuthi hayi ngiyayiyeka mina yahlehla ngathi nalabantu abezwa futhi engingakusho nje mfowethu ngizawukhuluma nje kahle lento izosiza futhi nakwabanye yebo njengoba ngisho ukuthi ngiqale kanjani nokushumayela lithi iBhayibheli kumanele ofundiswayo ukuthi afane nomfundisayo right ngoba uma ngushumayeza ivangeli fanele uunderstand ukuthi ngizokushumayeza ngifunde eBhayibhelini nawe bese ulandela the way engikufundisa ngakho kukhona ukushumayela ivangeli uze uprovoke abantu ngalo ivangeli khona ukushumayela ivangeli umuntu ahlabeke ngenxa yento oyishumayelile ngiyakuthola ngiyakuzwa so kuyenzeka kube nevangeli ushumayela uprovoke abantu lokho kusuke usewumntwana usuke ingane ikhulela endleleni yebo angisho kanje nasekhaya ingane ikhula ifundisa ukuhamba uma ingacathuziswa ngeke ifunde uma umntwana kaNkulunkulu ungaphumi uyoma ushumayele ngoJesu phakathi kwabantu ngeke ukhule emqondweni nokuthi mawuphakathi kwabantu fanele uziphathe kanjani ukhulume kanjani uzofika nje nawe ukhulume rough kubantu ezinye izinto zithi noma zikhona eBhayibhelini uphuze nokuyofika eBhayibhelini kanti kusho ukuthi mawuphakathi kwabantu uqale ngokuvula iBhayibheli bese abantu bezwe ukuthi indaba yakho ikuphi ezweni iBhayibheli khona icala lakho masushumayela lizoba ukuthi ukhulume ngento oyifundile eBhayibhelini manje abanye abazali abangakhulile kahle noma mhlambe angazange athola umuntu ozomfundisa kahle ukuthi yabona mawuphathi kwabantu fanele wenze kanje ukhulume ngalolu hlobo bese kuba ngathi sometimes abantu mhlambe abantu kubuya ngathi balwa nawe noma mhlawumbe ngoba bazophendula vele kodwa kuye kube nzima ukuphendula kubantu angabe ufunde izwi kaNkulunkulu uwese uyayichaza leyo nto leyo noma bazophikisa yona le oyifundayo ukuthi ayikho naleli iBhayibheli oliphethe linje kodwa ngeke babe personal ngoba sometimes ungakajwayeli ukushumayela phakathi kwabantu njengaseyitimeleni kunele kukhulumeke bese uqala uba personal kanti fanele ungabi personal yebo so nami ngike ngahlangabezana ke nezimo ezinjalo ngakhula kodwa ngabona okay la yimi kwakuba wrong mangikhuluma kanje into noma iyinhle ikhulume kahle ilethe kahle ukuze abantu bayizwe ngoba mawungabheka uJesu ukuthi beliletha kanjani ivangeli uJesu uhlangana nomama oseSamaria la umfuzisi baphendulana ekugcineni nombamba hamba ulanda umyeni wakho yebo azange amtshela ukuthi wena njeni wasuthi umbambile ukuthi hamba ulanda umyeni wakho kwatholakala ukuthi hayi la kwavela yonke into obala kuthe kusuka yena lo mama usethi hey uzani khona lo ngitshele konke ngizombona ongitshele konke wena kanti ubani uMesiya lo kwakhulunywe ngaye ngizama ukuthi ngithi ukuletha indaba kahle ngokwezi ukuthi ngathini sishumayela usathanelwa so usathane mayelwa usebenzisa inyama ingathi iBhayibheli hambani ngokukamoya nizukufeza inkandungo zenyama inkandungo inyama khani ukuphambene nenyama mawusathane
ugcika angishumayele mina engashumayeli uma izwi liwumoya amazwi kaKristu Jesu awumoya kanti mangiwaletha kanjalo ayafinyelela kodwa inyama yami ayifinyeleli inyama yami enoprovoker yona inyama yami ba personal iyona kusisikhathi azathi umuntu wena uyasijudge ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ngibona umuntu oyilolu hlobo bese noma ngibone mhlawumbe umuntu edakiwe sengishumala ngedaba ngoba ngibone yena ngono makuvele kuyindaba vele ngixoxa ngayo futhi iseBhayibhelini ngingambonanga yena ngikhuluma ngayo akusile akubi ngoba vele iBhayibheli lihamba lifinyelele nakubantu abakanjalo ngoba iBhayibheli lifinyelela wonke umuntu esimeni lesi uNkulunkulu asuke ngasithandi ngasho kanjalo ukuthi ngashumayela so namanje sisashumayela hayi ngithe ngikulande futhi ngoba mina ngikwazi kudala ushumayela namanje sashumayela yazi abanye abashumayeli ngeke ngithi mhlambe bayeka unje ngoba ngazi bashona kuphi kodwa wena ngilo ngiyakubona lokhu khona so abantu abalokhu bemile emva kweminyaka ulokhu babona bemile abantu bokuthi sibalande ke sizwe ngabo benza kanjani bona ngoba abanye bayahlehla endleleni besibuye ke mhlambe ngoba uthi wonke umuntu omzalwane kufanele engabe kahle kune role ayidlalayo la kuKristu uthini mhlambe ngomuntu othi hayi mina nje ngizela nje esontweni yangisendisiwe impela but hey okuningi ngikufuni ngizela nje esontweni ngiright nje futhi ngiyenzela nje mhlambe na ukuthi ngelanga lokugcina ngcwabeke nje ngiphelele lapho mina kuyinkinga kumuntu okanjalo ozothi ngenzela ukuthi nje ngcwabeke uthi mawuzothi wenzela ukuthi ungcwabeke usuke ungaka understand ukuthi yini insindiso ngoba ukusindiswa ngoKristu Jesu kufezeka lento ayethunyelwe yona uJesu ukusindisa abantu nami ngasinda mina ngeke ngahlala la eWhite City ngale koma 6 ngale ngenzansi ayazi bengishaya khona la eWhite City ngicaya khona la eWhite City ngeke ngabackslide njengoba ukhuluma ngabantu ababuye bayeke ngabackslide kunzima ukubackslide yangibona into sengikhohliwe bengizobiza igama la leyandayo ngangikhuza sengikhohliwe ngale ngenzansi asiyixoxele safuna ukuyizwa sesenza la nabanye ababackslide ukuthi nabo yangibona insizwa ngibishaya khona lapha athi ke wena baba akuswelo oshuba esibeleni ngathi hayi impela athi manje sokuphuza utshwala ngathi mina hayi mfowethu umuntu ohlulekile yimi akusujesu hey mina ngabe ngihluleka noma sihleli siphuza banele bakhulume kabi ngoJesu bengenele impela bengimela insindiso noma ngidakiwe noma usuthi ngibackslide kodwa futhi still uyimele ngoba iyayingenile uNkulunkulu wangenzela umusa ukubackslider abantu ababackslider asibalahla ngeke akufanele futhi banguthola usubackslidile sethi wena sonje iBhayibheli lisivumela kwenza kanjalo lithi uhlulekile asimduduze sihambeni ngoba uhambo lude ngabe usothi futhi angifuna ukuthi ngize ngihlangane wakithi ngoba kwenze njani sishumayela silanda bona umsebenzi wethu kulanda bona laba sibe backslidile maye khona backslidile buye ekhaya ikhaya leli indodana lahle kuyahamba ngithi example enhle le hayi futhi enhle kabi yahamba adla zonke into ezingadliwe yathala ubunzima bonke bheka mayibuya mayibuya ithola ukuthi hayi khona azange athi baba wena wadimanda zonke into zakho ngifuna ukukubona khona azange asho wathi khona nasi indodana wasukuma wayihlangabeza wathi mayibheka wathi khiphe lengubo
hamba nangenyawo wayiqhokisa wathi akubanjwe akathani bambani le ngathi iyagula wathi akubanjwe le ekhuluphela ayi yebo ngoba indodana nami beyifile manje seyiyaphila bese ngobani thina ukuthi umntwana kaNkulunkulu maye backslider sina simlahle uyabona lo lahla ibackslider ukukhuluma kabi umntwana kaNkulunkulu ngoba nako elimele uyongena wena esikhogweni kungene yena ezulwini iqiniso ngoba phela sisempini isotsha le hlangabezana nempi la ishisa khona ngami ngahlangabezana nempi la ishisa khona ngithola uSathane ngoba uSathane ukatheka kalula ish ngoba phela ukhumbula uJesu uyo namandla mina nginawo amandla once ngafaila isotsha noma lingaba isotsha kodwa manje ngasiphethe isibhamu nakho-ke imali ngasiphethe isibhamu lodlu isitha soqhamuka kanti isitha masiqhamuka ngafuna ushaya ngazo zonke ikhalo once kwalekha siyalekha singabazalwana lekhe emkhulekweni na bese siyafika isitha mhlawumbe phela lo msebenzi phela umsebenzi kubele Sathane anyenyeze nakuwe mhlawumbe kwakuyinto efana naleyo uthi izibackslidile uzobackslide mina ke lithi iBhayibheli umuntu maye uNkulunkulu akalingi umuntu maye ulingwa ehunga ezakhe inkani hayi lisho njalo nami ngahunga ngalingwa ngavuma kodwa umusa kaNkulunkulu wangenzela wona ngixoxa ngelinye ilanga mfowethu mangitholile ithuba ukuthi la inkosi yangenzela khona umuntu ukuthi nikwenzeka kanjani asiyixoxe siyixoxe ngihlala ngapha njengoba ngithi kuma 6 ngikhohle indawo ngihlala kwema 6 isile number yakho la ikhona eWhatsapp la yebo ngathi nje ngihleli ngisetshwaleni ngihleli nenye indoda angishuka ke phela nensango ngoba le ngangivela into phela uSathane uma ubuyele esonweni ukunika zona lezi zinto lezi kade uphila ngazo ngiphila ngensango kade ngizohlangana nayindoda eyisebenzisa ikhathazo elithatha alifaka ngazi yafaka na faka egwayini la ikhathazo lithini khona umuntu ukuthiwa ikhathazo igama ngiyalazi ya wenzani konje ikhathazo bathi yalihlafuna uma unomkhuhlane ya thina siqeda umkhuhlane thina bathi senze into eningi thina sesesikolweni singabafana kuthiwa ngofuna uthisha mhlambe ungayenzanga homework ulithatha ulifake la mlweni uhlafuna uthisha uvela khathazo yikho kuthiwa ikhathazo vela hlale phansi lapho uthisha lale maye lo muntu alithatha athi mina bese ngibuza ngeBackville ukuthi kunjani eBackville angimtshele bese ngivela insango nene eBackville nami nyazi yazi ngithe ngihleli kanjalo nje kwavele kwasuka esikhulu isivunguvungu phambi kwethu sinayo esikhulu yes from nowhere into eyenzeka leyo mfowethu kwasuka lesivungu masenzeka sasifika nedust leyo saphela futhi khona lapho ngezwa ama voices futhi ngangathekho imoya akusekhona inyanga enkulu lena abantu usosobala hayi umkhaya wami ke loyo ngezwe izwi lithi usosobala hayibo ngaqalaza ngathi qala ngambheka lo muntu ukuthi uyayizwa lento engizwayo ayikho ngasukuma ngaqedanga nalobo tshwala lokho ngabuya la ngihlala khona ngathi ngiyahlala endlini laphinda lelizwe nankumhlolo ngasuka ashone etoilet uhlala khona laphinda hayibo ngakhumbula manje ukuthi hey izinto ezinje siqedwa ngomthandazo kwakukhona abantwana baNkulunkulu abebehlala lapha na mina kufika kwami ngifika la eGoli ngifikele eMfulo North sibalo wami esebenza Albani ngitholela umsebenzi khona banze ngitemporary so ngangibaza abazana behlala lapha kwakubheka eQuez khona lapha eQuez ya hayi shone khona mangihamba la endleleni kube khona ungathi uyakhuluma nami uthi hey yazi ukuthini
usosobala noma usosobala ungahlangana nengane encane kanti uyi hey kusho ngendlela kwakufanele ngiye khona ngiyothola khona usizo noma ukuthi ngangenwe yini angazi phela izinto ezinjengalezi uma ubizwa khona nawe usuya ngoba vele le voice sikutshelile yebo naye mhlawumbe usekulindele mhlawumbe nami usengilindele naye ngaleso sikhathi leso ngoba vele izinto lezi zinto zisebenza kanjalo manje wathola ukuthi mina ke angiyawushintsha lo line manje ngoba manje mina ngasho izivangeli lensindiso elisindisayo yes elibekayo ukuthi umntwana kaNkulunkulu nje yebo lokhu kunje libeka yonke into ukuthi lokhu kuyisa le lokhu kuyisa le lokhu kuyisa le hayi ngashesha ngashona khona le ngafika bengekho ngafika ngama ngaphandle khona maphalala lo dlala ikeyboard uyalwazi lo daba engixoxa ngayo yamazi maphalala odlala ikeyboard usube concept elendeni Assemblies of God noma ngingamazi ke yeah alwazi lo daba ngafikela kuye ngafika sangena endlini abo ngahlala nabo bangikhwelekela bangibeka izandla ngikela uJesu yebo ngasho ukuthi hayi ngizweni hayi ngakusasa ngavuya ngabuyela khona la ngangihlala khona hayi ngahlala hayi zanenge izinto ezenzakalayo manje ngisho ukuthi ngangumuntu okufanele ukuthi ngithwase mama nje noma ngihamba endlini ukuthi nginukelwa impepha sengibona ngathi bakhona omunye umuntu ofana nami ngihamba ofana nami ophumayo mangihlangana nomuntu ngathi lo muntu lo uye ukhuluma nalo muntu untshela ngaye uyabona uma ngabe usobhula utshela umuntu into uthi lo moya vele kwakufanele ukuthi mina ngiyo uhambe nyothwasa bese ungena kuwe bese ngiba ngophelele ekubhuleni uzosiza abantu ngokutshela indaba zabo lo moya ufana nawe lokho ukuthi uwe lapha ya kodwa futhi la kodwa manje ngilawo lo muntu uphuma kimi ufana nami ngiyambona futhi hayi ukuthi ngimbona hayibo uma ngabe ekhuluma nalo mina ngize ngisabe ngathi wena uyangibona ukuthi lo muntu lo ukhuluma nawe yini uma ngihlangana lo esuke yale ngihamba masinga ukuthi ubone ukuthi mina ngingene lapha angithi manje lento ikhona izinto ezenzakala emkhathini emoyeni izinto ezenzakala imoya ikhona mfowethu ayikho inhlobo yomoya engekho njengoba nathi sikholwa uJesu siphethe omunye umoya ingakho iBhayibheli sihlolani imimoya ukuthi ingekankulu sokuhlola ingakho nami ukube ngangihamba ngenye indlela noma mhlambe ngithi ngakhuliswa ngevangeli likaKristu uJesu kwanele ngafikelwa isituation enjalo ngashona kubazalwane wangisiza lapho ukukhula ekhaya ngikhuliswa abazali abasindisiwe noma sengihamba ngihluleke endleleni uma ngivukela khona lapha angizange ngivukele kwenye indawo ngoba kube ngabe mhlambe ngiyalenga imiyeko manje mhlambe nami ngabe ngisangoma ngabe ngothile manje ke ngihlale khona la wathithi azathi umama wala ngihlala khona mama ngiyathandaza ngiyazila mama lapha na atshela umunye mama khona umama enje izinto ezakudala sengikhohle nesibongo sakhe lo mama kade behamba la ekoleni beshumayela wayazana noma wami babe nesikole sePretoria bathi Dorothea Mission lesikolo sabadistribute uma wadistribute le asekhaya ngoba befunda khona isikolo seBhayibheli abamdistribute ekhaya kanjalo la uhlala ngikhona khona abelungu baphesheya abahamba nani nabo bavela koGermany so behamba kulezi izikolo zala eWhite City lo mama eMasi fanele wabona ukuthi lo uyilo lihlobo lomuntu ngiyathandaza ngizila nokudla bangizwa sengikhuza ngegama lika Jesu nje ngoba phela impi ngangibhekene nayo mina eyinkulu ngihambe ngiyohlala kwalo mama njalo ngangithi bangihleli lapha ngasecingweni ngibona yonke inhlobo zobungoma khona ingubo lezi abayiqokayo abanye abanyadlula omunye ugqoke iswati bathi nona lento eqoka usobhuza zonke lezi zinto
uyazibona but azikho kodwa sibona azikho kodwa mina ngiyayibona nazi ngathi la ekhaya zingeni lama sonto lawa le ane dikereke tsa diphiri lama sonto anane imfihlo yes amanye awo ngangibona mangihamba endleleni ngiyangaphuphela imiphupho ngijahwa abanye bekwelinye isonto le ngibiza igama kodwa iwona lamasonto anemfihlo ngaphakathi yebo ngithe mabe ngijaha kwakufanele ukuthi ngiye khona ngomthetho mabe ngigijimisa ngathi ngigijima kwenye intabini isihlabathi isiningi njengoba ngigijima mabefika bangibamba phaphama bathi phaphama half kule kuso leso sikhathi phaphama half ngangaphumela ukuthi ngiphaphame ngibona iboard elihlaza lihle yes uyabona makuzoba nemshado yes ngathi dotsha amaflower mangide ngifisa ukubona into enhle kangaka edwetshiwe lapha usondele mangisondela athi amagama uma ungangishiyanga angisoze ngakushiya ngavuka ngijabule kanjani ngalelo la yes kwase kukunqoba ke lokho mfowethu ngangidinga leyo nto yes I needed it ngangidinga yangicomfort esimeni nezinto engangiyibona ebusuku ngilele ngingaphumuli khona ilanga la engathi ngilele mangiyolala ngangilala kanzima ngoba ngangimelwa izinto nje izithunzi ezingimelayo ngase ngijwayele futhi mazisamile bathi kimi wena njengoba ungafuni ukuba isangoma nje kusase kuseni ndovuka ufile madoda mfowethu ngiyakutshela uyabona uma ubona umuntu eyisangoma ubizo lolo liya kwenye indawo and very very strong mina ngasizwa ukuthi ngamukela uJesu yebo nganele ngamukela uJesu lolu bizo lahluleka kimi yes otherwise ukube ngizokutshela ngalobo busuku lo kwangena enye into ngivala amehlo ngikhuleka Nkosi yami uyazi mfowethu izinto zikamoya zumoya ngicela ukuthi understand ukuthi ngixoxa into zikamoya hayi ixoxe mfowethu kufana nokuthi omunye ungazi ngane kwani angasho kanjalo umuntu uthe uma uNkulunkulu mawukhuluma athi uzongena manje inyoka yasemanzini ngikuqile ngiyathandaza yazi ithema ingena lento ingena ngomoya mfowethu ngomoya izinto zikamoya zi live uma zikungena yabona isangoma njengoba sithwasa i live le yanto njengoba usibona senza yonke lento kuyena i live lento i live amakhosi asiphethe lamakhosi asiphethe i live iyaphila lento ingakho uma uphuma ungene kuJesu bese kuba nomehluko bese uJesu kwazi ukuthi akuprotecta phela lo wami yebo ithema ingena lento angaze ngijuluka umlenze awujuluka umlenze ujuluka kube manzi nte umlenze hayibo phela kwafanele mina ngiye emanzini kwafanele lenyoka phela angithi inyoka isebenza namanzi kakhulu kwafanele ukuthi ke manje ngihambe ngilandele lolo bizo lolo ngafisa ukuthi khona umuntu engabambelela kuye ngenxa angilwazi uvalo olufana nalolu empilweni angikaze futhi ngiluzwe uvalo olunje ngalolu engalizwe ngayizwa futhi lento ukuthi this thing is very powerful very very powerful so uma umbona umuntu ekumsebenzi ashintshe nokuqoka aqoke lo i life angeke uyiresist lento ayikho into ongaresista ngayo ngaphandle kaJesu yes ngabo ngathi isuse Nkosi yami kwangathi ngambamba lo moya kodwa manje waya ubamba uthini umoya ukho ngibambe isitula ngikhala ngingedwa ngoba manje sengithembele kutheni ngoba ngiyamuzwa ngikhuluma naye isuse Nkosi yami ngaphefumula ngayizwa futhi bayesusa ngiyabonga Nkosi yami ngasho ngathi mhla bethe
ekseni ngizosangifile mangavuma ukwamukela lo moya ngalala ngakhuleka mangilala kahle ayisuki lezinto njalo zifike zizimi la sengijwayele nami kuthema kusa ngavuka njengomuntu oseliwe nami bavuke eseliwe ukuthi kuphu ulate gijima somewhere kuphu hey wangathi angazi ngempela angivuka ngithi kuphu yaphila kanti yabonga awukhona cha lemoya ifikile kodwa manje ithole unegazi lika Jesu eish hey ngala yibona unegazi lika Jesu uthi ubani ukhuluma uthi ngangikumoya ngosuku lenkosi uJohn ngaleso sikhathi kwambuleka ukuthi for an example bowunegazi lika Jesu bekenzeke kanjalo ngathi bekunegazi lika Jesu siphambano segazi lika Jesu kimi manje lemoya ithi mayifika yahluleka leyo i-confirmation yes ukhumbuleke mfowethu ngoba ngikhuluma kangaka nje uma ungangishiyanga ngisoze ngakushiya ngalezi zinto yes angikwazi manje ukuthi ngihamba noma ngingathi ngibuyele emuva manje manje sengiyabona why ulokhu umile hey sengiyabona phela ayikho yale yebo waphambili uyabona eyale ukuthi ngivele ngazi manje ukuthi ngiyoba yi-satanist ngivele ngikhona usathane ngaphela manje mina sekungicacela ukuthi uJesu usathane uma ngiyekela ukusithi kufanele ngikhethe ngimiyeke lo Jesu nge-straight kuba kule yamoya ke ubumnyama ngene ngokuphelele kusathane ngoba akuyi kungisiza ngalutho ngoba iqiniso ngiyalazi yes yazi ukuthi mfowethu uNkulunkulu uyakhuluma nawe direct anilula lento umntwana kaNkulunkulu masongena kaNkulunkulu God yokukhuluma nawe yebo mfowethu ke kwathi ngihlala khona kwayithi la laliduma ngizulu ngelinye ilanga laduma sihleli nje endlini lashintsha ke imizwa kwakhulunywa nami kuthiwa wena ngibalisa uNkulunkulu ngibalisela ngokubuyele kwami emuva okay uyangiyala wena sukela namhlanje hlukana lempilo yakho lempilo enje chaza uNkulunkulu angichazele uma ethi kakhulu abantu abala bezizulu mina ngangingezwe izulu ngangizwa amazwi ayikhulunywa nami yes ngikhuzwa abantu mina ngalamanyala engivela kuwona ukuthi uNkulunkulu angeke aza watolerate futhi awafuni hlukane nelento ngibheke phambili ngenza intando yakhe shumayela izwi hey ihamba lapho kulindawo yinde ngiyayizwa phela ngiyayizwa but siyabonga nje ukuthi usiqoqele le osiqoqela yona futhi i-confirmation yokuthi kahlahle makunobumnyama noJesu or imimoya nomoya kaNkulunkulu onqobayo ngaso sonke isikhathi yilo moya kaNkulunkulu or uNkulunkulu phela mfowethu icace nje bhala lento yes ngoba noma ngingaba uyimuphi umoya okhona emhlabeni God was there before lo moya ubakhona uNkulunkulu wayekhona before Satan abe khona uNkulunkulu wayekhona before yonke lemoya esekhona seyisebenza ibe khona he was there yena yes ivele nje uSatan was born from God noma abuya ashintshe waba yilento abayiyona but he was kwakuyingilosi kaNkulunkulu yes manje ke akukho ukudlula uNkulunkulu indodana le iwuyu uNkulunkulu ngeke wayekhona umhlaba wavela ngaye yebo manje alikho ingakhathi yimi eqaleni yimi kuphi futhi egcineni impilo mfowethu lapho usibona sigijima kangaka nje usibona sigijima kangaka mfowethu yebo hey khona ngithanda the race let us run yes and there is a victory to be won yes akusekho mfowethu engisakwazi la amahla amabhekele yebo
konke kwakuyinzuzo uyabona manje okwakuyinzuzo kimi ngishaya indivo kodwa sengibhese ngifocus manje kuphi yes phambili kuphela ngoba manje uma ngishumayela ngiyawazi lo moya whatever ukhulumayo futhi noma ukhuza awukhuzi ngoba udlala ukhuza ngoba uyazi kunjalo mfethu kunjalo ya ngiyayithola ke njengoba uyichaza ngiyabona futhi ukuthi kungani umile ngoba nyasho ngithi khona into ngekume kangaka uyazi mfethu angingathandi ukuyixoxa le ndaba most of the time abazalwana ababe nembono uNkulunkulu ebabonisa iyabalimaza kulimale bona ngenxa yembono yabo bese bebona ukuthi they are powerful kanti ukubona umbono akusho ukuthi powerful yes na angixoxe le ndaba ngixoxa sometimes uma kufanele yebo angifuni uthi uMpostoli Paul onjalo wathathwa isoko lesithathu izulu wabona izinto yebo nawezwa namazwi ongavumelekile ukuthi akhulume wawamuze ekhuluma nje exoxa hey ngaye ezulwini hey lutho akuveli kwenzeke nje raphu nje lutho ukuquota sekuquota ukuthi bekufanele ukuthi ngabe ngiyayi yebo ngiyayiqhenya ukuthi hey mina kodwa yabona mina uzogcina uKristu Jesu engasabona ngase kubonakala abantu banenge inceke namhlanje ezinye zisashumayela abantu abambona uKristu Jesu kufanele ngabe zibonayo babona yena azasho ukuthi ngiyambonga uKhanyile yazi selokhu ngakhonza la uKhanyile wangisiza yashintsha manje umuntu iglory asayi kumnika angifuni ngiyakusaba lokho mfowethu ingakho iBhayibheli sebukwamukela umvuzo lesikhathi bekuphakamisa usuwamukela umvuzo eish inkosi hayi siyabonga nje ukuthi usiqoqele yazi lokho osiqoqela khona ku powerful kakhulu ufuna uqamba amanga into esingazi uhamba zizivike kuzoxoxela indaba zokuthi wayishuma futhi ngiyabonga ukuthi ihambe yafika la konke kunesizathu kuyicebo likaNkulunkulu uyena wazi yabo nje osukusherile namhlanje khona umuntu odlula kulesi simo lesi omunye mhlambe wazwangena ngoba athi lamazwi uma ngabe ukuthi awukwenzi lokho kuyosufile uyabona ukuthi lemoya isebenza ngokusabisa kunjalo omunye usabile wazwangena mhlambe futhi uyafuna ukuphuma so manje uma ngabe sezwa ngendlela oyishara ngakhona angaba nalo ithemba lokuthi kusho ukuthi ngingaphuma ngibonile mfowethu ngempela ngaphuma ngihlushwa yiwo lo moya khona le marobotini nasi wathi la ngakwalamula la ngiyabona lamula ngathi ngicrossa lapha ngisagula phephe yiyo lento ngangena yazi imotisa awuyiboni futhi wayibamba lo baba iteksi wathi kuwa ngishaya ngenye inhlambe enzima kabi wena ubona umthetho yini ehleka yakho ekwafika ukuthi okay bekufanele ngivele ngabe ngifile la uma ubona umuntu uyafaka impela mfowethu andaba oganga ngishayiswa imoto noma usufile noma uyahlanya hlanya impela uqosha amaphepha ngokwala hayi ngokwala yebo ingakho zinamandla lezi zinto hawu kodwa uJesu hawu madoda ingakho uJesu kufelile kufeziwe wayedingekile ukutheza yebo ukuze ababaleka lapha bememva kaJesu yebo hayi intshumayelo le iphelele hayi sakubale isemone evela kancane uzwile ukuthi babukhanyile ndayi akajwayelanga uyishare lesho ivela kancane hayi angisho angaze futhi nongisho ngishumayela cha yabona ukuthi vele kudlule kimi shumayele nje hey manje ke naku usunguthi angigonyuluke hayi sabonga thina sajabula siyabonga ngoba sebezokwazi kangcono ukukhanyile ubani ukube besiqoqela ngoba bisijayela ukuhamba ngesitimela kube besiqoqela unqoqela bebeyozwa ihiyese iyama ukuthi yazwa kwangqoqela ukuthi kanti manje sebezozwela ngicela ukubuza lo mbuzo
angeke ngikhona ukudedela ngakuzwanga Yeah. nawe uziphendulela kaningi khona lento ivangeli hayi ukuthi likwena angathi futhi hayi ukuthi liza ngawe ngiyazi ukuthi liza ngawe kodwa akwabaningi abantu nabo futhi abasensindisweni bathi hey thina si understand lento futhi ngathi into engekho yini umzimba mhlambe nje ngiyazi ukuthi bakhona abantu abakwaziyo uma ngake ngakubuzi lokho bayothi kodwa bekumele ngabe umbuzile yeah kuhluka kuphi mhlambe kwamasonto nje ajwayelekile omaweseli assemblies grace wonke lawo ngathini mfowethu hey awubuzo kunye umbuzo ukhona mfowethu ukulithatha kukhona abantu abasontayo yebo umuntu aye nje esontweni kodwa uyazi na khona amasonto la insindiso ingavunywa khona kodwa lesiphambano ngaphandle kufundwa leBhayibheli kodwa mawuthi uxoxa ngensindiso nomuntu abayivumi yes right bese kuba khona abayivuma insindiso bese ethi uma eba nomthwalo okushumayela izwi lenkosi noma ebona isipho kuye siqala sisebenza kakhulu bese obona nje emabandleni once ngashumayela kwaphenduka abantu ngilongiza nabo la inkonzweni bengena la inkonzweni ngicina sengiphuma nami sengiyoqalela manje leyo nto ayiveli kuNkulunkulu seyivela kimi sengixoshwa yini la indlu kaNkulunkulu la isafana nale wena awuzwa isafana why ngingarelax khona ngibonga uNkulunkulu ukuthi abantu bayeza nami ngoba phela umqhele phambili ayikho la yebo abaqale manje nokhona ukhumbula lokho nizoloke ekubonga ukuthi hayi siyabonga ubani hey mzalwane lo khona ufundisa banjani azoloke kuncoma ethi no hayi saqala naye nibona nje singabazalwane nje saqala le akusukume bakubona yebo basukume bakubona kwaziwe ukuthi lo manje mawuqala ushumayela ubona ngoba nayo lento yokuthi ungayithola iplatform enkonzweni yokushumayela iyaqala lezo zinto ukuthi isiphiwo sakho esokuthi uthi uJesu mayekhuluma no Simon kaJohn uyangithanda uthi Simon yebo Nkosi nakuthanda uthi yiphi izimvu zami yiphaba undlu wami yebo uthola uNkulunkulu kuphi isiphiwo sokuthi manje uma izimvu zakhe sezibuyile yebo uziphakele umalusi so kufanele uzaluse manje ngani unikeze umbhalo ozozalusa yebo ukhona umnikazi la akanasi isiphiwo sokwalusa unesinye isiphiwo mhlawumbe uyavangela mhlawumbe unesiphiwo ngoba kwenzeke phela umuntu ube uphathe zonke izipho yebo akwenzeki ngoba ibandla libalwa njengomzimba ukuze sil understand masiya lapha nokwakho seKorinte ukuthi umzimba unezitho ezinjani uthi leso naleso sitho sinomsebenzi wase emzimbeni yebo so uthola ukuthi manje uzokhubeka umzalwane manje mase ngingalusa ngesu ngoba uye ozofuna ukuthi alethe indlela yokwalusa kanti uphuma echannelini kaNkulunkulu ukhumbule once wathi ibandla lakho sozoqala ukulusa wena ulisa ibandla likababa lakho ngoba sengithe lami ngoba manje sowuthe lakho uma kweli kaKristu Jesu phezulu kwaledwala ngizolakha ibandla lami uma kweli kaKristu Jesu uzoyeka izipho zisebenza yes wena uzoba yiloko ikona silapha na kuTimothy uthi Timothy uma indoda ifisa isikhundla sombonisi inxanela umsebenzi omuhle umbonisi fanele kube indoda emfazi imunye kanjalo ibali yebo
kusho ukuthi while it officer kusho nomunye angafisa. Yebo. Ngoba lisho kanjalo. So ukhona umuntu ongaba umbonisi nami ngibe umboni nami ngifisa uba umbonisi. Usekukhulunywa manje ngabantu abazohola ibandla lapho. Usekukhulunywa ngombonisi. Izithi umbonisi fanele kube nje. Fanele angaliphatha kanjani ibandla? Yebo. Angaliphatha kanjani ibandla ehlulwa yini? Umndeni wakhe. Akufanele uma uphethe ibandla umndeni ukuhlule. Alithi alungaphatha kanjani ibandla ngasinisiwe abantu aba. Lithi akufanele kwehlulwe. Yebo akumelanga. Fanele ubaba omele iqiniso emzini wakho nowaziyo ukuthi omisa intando kaNkulunkulu. So manje into enjalo uma sesebandleni uma ibandla uzothe lakho iyahluleka le ndlela ukusebenza ngoba omunye uzofisa uthola ukuthi wena usube soyazibiza manje ukuthi yimi if be found once you become a founder ngalelo bandla siyilahlekile indaba. Ngize la mfowethu singaze sishayisane indaba inje lo mhlaba esiphila kuwo lo. Yabona nje ukuthi sebenza ngani lezi zinto zini imali. Izinto osebenza ngazo ebandleni ibandla lisebenza ngemali kunama instrument kunani bese yathi umpostoli Paul isisebenzi ifanele inkokhelo yaso. Khona abazana bazohamba babe nomthwalo okushumayela ivangeli bahambe bayoshumayela ivangeli baphume khona la. Leli bandla leli fanele liba supply ngani ngedingo libheke nemindeni yonke leyo nto ifunani ifuna imali. Once kulahleka icebo likaNkulunkulu ngokusebenza kwebali imali kwaba ama bank account kwaba yimi. Iyaphela le ndlela manje ukuthi fanele isebenze abazalwane bakholelwe kuntswinywe manje bese kuvela lo hlobo lwabantu uzothi hayi ngcono nami ngiphume ngiyozenzela okwami nomunye aphume uyokwenza okwakhe. Mayefika lapho ufike enze okwakhe ngempela nomunye afike lapho enze bese sihlalethi ayidulene enkulu yabona lezi sisikhandele zona manje lezi atheza amakhosi lesi singaso saqala manje noma kukhulunywa aqale ukukhulunywe ngathi kubingelele thina ngibingelela ubaba ngibingelela nomama Nkosi yami asibuyele emuva eBhayibhelini liyayisho ini leyo nto uJesu uthi uJesu omncane omkhulu kini ngabe njani ngabe yebo abeyinceko isisebenzi uma sibizele kuJesu sibizele ekwehleni akubizwa thina waqala kwabizwa wena khusa manje thina sisakhuzi-ke manje sesijabulela lezi ihlalo sijabulela ihlalo sijabulela nodumo hawu ngibingelela ubaba uShabangu hawu nceke yenkosi ukhethekileyo nceke yenkosi ukhethekileyo underline ngokhethekileyo nceke yenkosi what about zonke lezinceke lezi ehleli ezikhethiwe nazo sikhethekile njengayo uShabangu wena ubingelela uShabangu ngokhethekileyo washiya lezi zinceke lithi iBhayibheli makungena lo wendandatho yegolide le ndandatho yegolide phela uShabangu nguye owayifounder kumenza ahluke kulabo abanye hlala la wena bese kungena lo ngelutho inceke ezinye zihlale lapha wena ngoba unenani nendandatho uhlale lapha phambili akusiyona intando kaNkulunkulu angikusho lo ngoba mhlambe nginenzondo ethile bese siya la amabandla dingeka angenze example yabona masisebandleni nje sikhonza uNkulunkulu siyafa meseshabangu nawe uzofuya ifounder ngelinye la ufe lisali ibandla la foundwa uwe ubani ozolithatha nayo indaba nayo indaba ingakho ke manje kuzofuna kumuntu womndeni ozongena ezicathulweni zakho ngoba ngiyifaka wena ifounder phela and manje umuntu angaphandle akwazi awufithi vela ukwazi fanele ede sakubona sekuyenzeka lokho kwindodana yathi hayi indodana yakhe ithe indodana yakhe hayi kuthi hayi impela wathatha ugcobo lukayisi ayikho indaba ukuthatha ugcobo lomunye umuntu wonke umntwana kaNkulunkulu nani nogcobo uyishilo bese liyabeka nje iBhayibheli ukuthi wena uzosebenza kanje wena uzosebenza wonke umuntu ubekelwe
isilinganiso sokukhona wenza usebenza kanje ofundisayo izoyisho iBhayibheli ofundisayo bese kufundiseni owabayo lapha ku Romans chapter 12 lapha ku verse 3 ithi ilona lo phakathi kwena ngacabanga ukuthi mkhulu kunaloko afanele ukucabanga kodwa acabanga ngokuqonda lokhu uNkulunkulu abele yilona lo in njengoba ungibona la ngabelwe nami isilinganiso nawe wabele ioffice okulo nami ngikwelinye ioffice noma sisendlini kaNkulunkulu nomunye une office kunama offices akekho umuntu ongcono kunomunye akekho futhi ophakeme kunomunye ama office ofundisayo bese kufundiseni owenzani kube yilapho so leyo nto leyo isiza kakhulu enye futhi into esikhuluma nami ngiyikhuluma kakhulu ngithi mina yabona nje wathi isonto lana egama akusasike ibandla lelo right angiyilungise le ndaba wena Shabana uma siba negama angenzeke mangithe mina sinawe sizoshona masishona kune equipment kuneimoto kunani uzosala kuba ukaba lezo zinto kusala nefamily yabona uma kuyibandla lezo zinto zisale ebandleni and when mawuya lapha emabank kuphi bafuna igama ukuthi okay inhlangano yini ukuthi sibe namagama amagama lawo sasebenzisela iprotection ukuvikeleke neproperty mhlambe sithenge nendlu sithenge nesiza lezo zinto zonke lezo zinto zingene uma uyimikisa lento kuba nama profile yonke into ukuthi isebenza kanje iconstitution hobana abakhona ngoba kusasa kuzoba khona izinto ezithile uthothi asinalo igama izinto zibiza zihlala kwami ezinye izinto zihlala kwakho uma ihlala kwakho uma umushona wena ingane zakho ziyayithatha lezo zinto uqinisile kuba njalo maziyithatha lezo zinto nizoklema kanjani nina niyibandla nizoklema kanjani lezi ayiphela izinto zebandla nizoklema noma ngaye enkantolo abukho ubufakazi kuba njalo igama selisebenzisela sibeka imali kunama property ukuthi lezo zinto zibe hayi ukuthi thina siyileli yagama thina sinabantwana bakaNkulunkulu ukwenzela nje ukuthi lento ayihlale kulaba abantu ayikho futhi indlela ongayenza ngayo ayikho futhi indlela thina gesazama ukuthi sibhenka nje manje singafundi indaba igama sithi separator ini sathi sobeka imali kwathiwa ngeke nithi nibandla cha yibandla sifuna igama sizokwazi manje ngiyakufuna lo cha hambani ohlala na imali yenu imali yebandla fanele ibihlala ebank ingahlala endlini sangena igibenge ziyithatha bese kuthiwa idlile fanele ICT no ya masibumbane Christian society ngithi lelo gama lelo yile sikwazi ukuthi sibeke kulizinto hayi ukuthi thina singamasibumbane thina sonke singabantwana bakaNkulunkulu manje ke leyo nto ilimaze imiqondo yabazalwana abaningi ngoba bengachazelwa athi umuntu uma ngifika nje la ukuthi niyakhonza la ngihambe nyoma ngifika la ngifika ngithi kambe ikuphi assemblies ngifuna iassemblies mina la ikhona noma ngabe nikhona ngabazalwa ngwayeke wonke lamanye obaptisa bobani noma ngabe kunensindiso ngihambe ngigibele ngiyele Spirit View senyofuna ini assembly senyofuna igama angike ufuna abantwana bakaNkulunkulu iloko lithi iBhayibheli siqaphela ababanga ini kwahlukana sinte 1 sinamagama angafani and lento asifuna sikhiphe ngomlomo kufanele si action sinte 1 into yabona nje makuthiwa ngihlala la kube khona abazalwane la White City asikho isidingo sokuthi ngiyongibele ngiyales God Paul bakhona abazalwane angihlanganyele na izinto esezisigibelisa ke manje ilezi zinto besiyibala lezi lama uthalalela ufounder uShabanga ngokuthi afika la kwaShabanga babhizi baphakamisa uShabanga hawo sibeke lo baba nomama wethu mama wethu umama uyasala hayibo ayikhona ngiyayithola manje uma ngabe ngizohamba ngicinga igama ukuthi likuplele igama
ngcono mhlawumbe uma ngabe ukuthi ngihanjiswa ukuthi engimuzwa kangcono yebo mfowethu ubabuza bani ngoba uthi uma yayibeka manje ngizwe kangcono ngiyabezwa nabanye kodwa sengizubani kuba naleyanto kunjalo kuhle ukhanjiswa ukufunizwa yebo ngifunizwi hayi ngifuna leli yagaba hayi gaba singa lapha sofuna igaba sofuna enye into ehlukile hayi omunye mama sithina sikhonzela la emseni lentweni emseni esikoleni lapha na emndeni bangena omunye umama uthi hayi bazani sanibona ngumntwana kaNkulunkulu nami ufuna ibaptist ayidayi ibaptist ayikho la esikoleni kodwa nathi siyakhonza singabazalwane lo mama wanqamela ukuthi aphume ahambe wasekulate futhi sengena inkonzo ngabo 11 ngabe nje wahlala phansi waxoshwa yini shani siyibaptist hayi ukwalana lokho sikhonza uKristu sonke sikhonza uKristu sonke sisindisiwe lodwa igama esilimemeza awuzwa ke ingakho ke sahlangana thina esitimeleni uzubone mase lapha esitimeleni sibambe sishiyelana kube mnaka ngiyakhumbula omunye emva kwesikhathi wathi ushuthi ebuzo uthi nini ekhonza kuphi yebo ngiyashoka mina ukuthi ngikuphi nendawo yebo hayi man anihlangananga yini nikhonze ndane ewanonke ngithi mina cha athi hayibo bangathi nonke niphuma endaweni eyi1 ngendlela obekunakhona because besingabandlululana ukuthi wena kuphi akusuke inkosi lithi iBhayibheli lapha ku Galatians 5 ithelo zenyama soba ukwalana kwahlukana siyalana singabazalwane siyahlukana singabazalwane sihlukaniswa yini asihlukaniswa yizwi mina ngiyamncamela umntana kaNkulunkulu uthi ngithi mfowethu ngenze just an example mhlambe abanye bahlukaniswa ukuthi omunye akathwele omunye uyathwala bahlukaniswa yifundo at least awungikhubi kakhulu yebo okay wena bengingafisi ukuthi mina ngiyafisa ukuthi ngenze njani ngikuhloniphe ungathwele nawe othwele ungamcriticize lo ungathwele yes ngoba ekugcineni singabantwana baNkulunkulu izifundo kodwa ke makuukuthi ngeke ukwazi ukumela lawo cha okay izifundo hayi izinto esizicreator thina izinto esizicreator thina hayi bese zilimaza umsebenzi kaNkulunkulu hayi kezwakala yebo yazwakala bengicela nje ukuthi 1 hour ngiyasesishaya sadlula sayashona li kodwa ngiyabonga awusiyobona nawe njani futhi ngoba ukuba wena angithi phela umsebenzi wakho yebo wena uzobona ukuthi wenza kanjani futhi iqiniso mina ngibonga nje ukuthi ufike ngibonga ukuthi usisherele usiphe yabona nje okukhulumile ngishilo ngathi uyothi mawuhamba kuyobe sekunentshumayelo ethile already ikhona iphelele phela uma unga-approach la ukuthi ngize uthi ake sixoxe ngalo awuza mina ngithi ake uze la thini manje fanele ngize njani ke manje ngibhale phansi uzunginike isihloko kanti sizoxoxa ngalolu hlobo yebo cha kube mnandi kakhulu sakhekile nami ngakhekile futhi nje yonke into inhle hayi usibonge hayi thi ngingasayiluli ngingasayi kuningi singaxoxa ngiyazi ukuthi khona futhi okunye nawo oshoyo ukuthi hayi ngizange safika lapha ngelinye ilanga sophinde siqedele hayi kulungile asibonge sivalelise sibonga ukuthi uhlale nathi kuze kufike lesi sikhathi uphinde futhi njalo nje ngolosini sazokhuluma hleze kuzoba netopic ezoba khona angathi futhi topic soba nomuntu esizoba naye asixoxele istory sakhe sizwe nje ukuthi yena uhambo lwakhe lolalahambayo uhaqale kuphi yini emenza ukuthi azazafike la abemude nami isikhathi vele sesisiqedile ngiyangitshela ukuthi ke ngithi sesihambe safika ebus stop la siyayehla
so phinde futhi sigibele next time sazokhuluma. Amen.